салому дуруди бепоён ба кулли тамошобинони азиз. солҳои охир муҳоҷирати меҳнатӣ ба як ҷузъи ҳаёти мардуми тоҷик табдил ёфтааст. хонаводаеро пайдо кардан душвор аст, ки падар, модар, шавҳар, бародар ё шахси дигари наздикашон боре ба муҳоҷирати меҳнатӣ нарафта бошад. ёдрас мешавем, ки ин силсилаи подкаст барномаҳо бо дастгирии хазинаи аврупо омода мегарданд ва суҳбати имрӯзаи мо ба мавзӯи хеле муҳим, нақши хадамоти муҳоҷират дар ҳалли мушкилоти муҳоҷирони меҳнатии тоҷик бахшида мешавад. ҳоло ман бо камоли эҳтиром меҳмонони барномаро бароятон муаррифӣ мекунам. шоҳрӯз шерализода, муовини директори маркази машваратии омодагии пеш аз сафари хадамоти муҳоҷират. фирӯза маҳмадуллозода, сардори шуъбаи таҳлил ва маълумотдиҳӣ. ҳумоюн абдушаҳидов, мутахассиси пешбари раёсати ҳуқуқ ва Нурулло Ғафуриён, корманди бахши робита бо ҷомеаи хадамоти муҳоҷиратӣ ҷумҳурӣ. қабл аз ҳама ман шуморо хайра мақдам мегӯям. ташаккур, ки даъвати моро пазируфтед ва вақти худро дариғ надошта ба ин барнома ташриф овардед. ва суҳбатро аз он оғоз кардан мехостам, ки муҳоҷират аз Тоҷикистон асосан ба кишварҳои пасошӯравӣ сурат мегирад ва қисми зиёди муҳоҷирони мо маҳз Русияро манбаи дарёфти ризқурӯзии худ интихоб намуданд. аммо омор ва рақамҳое, ки дуҷониб дар бораи шумораи муҳоҷирон пешниҳод мекунанд, гуногун аст. Русия мегӯяд шумораи муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар ин кишвар бештар аз 1 миллион нафарро ташкил мекунад. аммо тибқи омори расмие, ки мо дорем, муҳоҷирони меҳнатии тоҷик камтар аз 5 миллион ҳастанд. чаро ин қадар тафовути бузург дар маълумотҳои оморие, ки ду кишвар пешниҳод мекунанд, ба назар мерасад? сароғоз мехостам ҳамин масъаларо каме шарҳ диҳед. саломат бошед. агар иҷозат бошад ба ин савол ман ҷавоб гардонам. ба ҳисобгирӣ рафт омади шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи кишвар тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008 таҳти рақами 378 дар бораи ба ҳисобгирии рафт омади шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи кишвар ва бозгашт аз хориҷи кишвар сурат мегирад ва шаҳрвандон ҳангоми ба хориҷа сафар намудан ва ҳангоми бозгашт аз сафар варақаҳои ба ҳисобгирии рафт омади шаҳрвандонро пур мекунанд ва хадамоти муҳоҷират тибқи ин варақаҳои ба ҳисобгирӣ, ки дар фурудгоҳҳои шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб ва Бохтар сурат мегиранд, дар роҳҳои оҳан тибқи ин варақаҳо рафт омадро ба ҳисоб мегиранд ва тафовути асосӣ байни омори Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он мебошад, ки ҳангоми ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои худ бисёр вақт шаҳрвандон, алахсур муҳоҷирони меҳнатӣ, онҳоро зарур меёбад, ки аз ҳудуди Федератсияи Россия дар давоми сол 1-2 маротиба берун бароянд ва бозпас баргарданд ва мақомотҳои Федератсияи Россия онҳоро дубора ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ ба қайд мегиранд ва ҳангоме ки муҳоҷири меҳнатӣ шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон вориди Федератсияи Россия мегардад, бо аъзои оилаи худ, бо зану фарзандон онҳоро низ ҳамчун муҳоҷири меҳнатӣ ба қайд мегиранд, ки ин албатта нодуруст аст ва аз ҳамин ҳисоб тафовут байни рақамҳои омори Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамин бармеояд. яъне ки як муҳоҷирро 2-3 маротиба ба қайд мегиранд. 2-3 маротиба як нафарро 2-3 бор ба қайд мегиранд ва аз ҳамин сабаб тафовут шумора меафзояд. бале, шумора меафзояд. хадамоти муҳоҷират ягон махзане дорад, ки дар он маълумотҳои дақиқро дар бораи ҳам шумораи муҳоҷирон, ҳам географияи онҳо пайдо кардан мумкин бошад? аз кадом минтақа ҳастанд? сину солашон чӣ хел аст? бале, дар хадамоти муҳоҷират маъзани ягонаи рафту омадии муҳоҷирон мавҷуд аст, ки дар он аз рӯи самтҳо ба кадом кишвар сафар намуданд муҳоҷирони меҳнатӣ, аз рӯи сину сол, аз 18 сола то 65 сола ва аз рӯи аз кадом минтақа муҳоҷири меҳнатӣ сафар менамояд, яъне аз кадом вилояту шаҳрноҳиё аст, ҳама ин мавҷуд ҳаст ва ин маҳзан доимо дар
аз нав мешавад, ҳар моҳ иваз мешавад. Факту Маълумотҳояш тоза рақамҳо, мешавад. бале, маълумотҳо аз нав тайёр мешаванд ва тоза мешаванд доимо. яке аз сабабҳои дар ғарибӣ бо мушкилоти зиёд рӯбарӯ гаштани муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ин албатта надонистани забон ва паст будани маърифати ҳуқуқии онҳост. Барои ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷироне ки қодир нестанд аз худ дифоъ намоянд, хадамот чӣ чораҳо меандешад? аз ҷониби намояндагӣ ҳангоми дучор шудан ба мушкилотҳо, кадом мушкилотҳо, масалан муҳоҷир ба гирифтани ёрии ҳуқуқӣ ё ба машварати ҳуқуқӣ ниёз дорад. ҳолате мешавад ки муҳоҷир масалан мераваду кор пайдо карда наметавонад, дар ҳолати бо кор таъмин кунӣ, дар ҳолати пардохт нанамудани музди меҳнати муҳоҷир, намояндагии вазорат дар Федератсияи Россия дастгирӣ мекунад, кӯмак мекунад, талош меварзад ва ҳамчунин ҳолатҳое ҳастанд ки муҳоҷирро беасос аз ҳудуди Федератсияи Россия масалан ихроҷ мекунад, вурудашро манъ мекунад. خب дар таҷруба ҳаст муҳоҷироне ки муроҷиат мекунанд ба намояндагиҳои вазорат ва дар натиҷаи тартиб додани шикояти кассатсионӣ ба судҳои боло қарори мазкур, яъне қарори ихроҷ ё қарори масалан манъи вуруди шаҳрванд, манъи вуруди муҳоҷири меҳнатӣ аз кишвари мо лағв карда мешавад. воқеан ҳам аксари муҳоҷироне ки бо мо тамос мегиранд аз он шикоят мекунанд ки баъзе корфармоён занҳо ё мардони муҳоҷирро моҳҳои дароз кор фармуда дар охир аз додани музди меҳнат саркашӣ мекунанд ё бо баҳонаҳои гуногун ҳаминтур ҳисобу китоб мекунанд ки баръакс гӯё ки муҳоҷир қарздор мебарояд. дар ҳолати сар задани чунин мушкилиҳо муҳоҷирон бояд чӣ кор кунанд ва куҷо муроҷиат намоянд? ташаккури зиёд. бале дар ҳолатҳои пеш омадани чунин мушкилотҳо муҳоҷирони меҳнатӣ мо метавонанд чӣ хеле ки қайд кардам, мо намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Федератсияи Россия дорем, метавонанд бе ягон мушкилот, бе ягон мамнуият ба намояндагиҳои мазкур муроҷиат ба тариқи новобаста ба тариқи хаттӣ ё ки шифоҳӣ қабул менамоянд, ҳалли масъаларо баррасӣ менамоянд. чӣ хеле гуфтем ҳолатҳое буданд ки масалан муҳоҷироне ки бо чунин мушкилот рӯбарӯ шуданд музди меҳнаташонро рӯёнда тавонистанд? бале чунин ҳолатҳо ҳам дар таҷриба ҳастад, чун ки гуфтам чӣ хеле ки муроҷиат мекунанд ба тариқи муроҷиати ҳавои баррасӣ карда мешавад. ин ҳолатҳо ҳам ҳастанд дар таҷриба. новобаста аз ин муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд ба ғайр аз намояндагиҳо дар Федератсияи Россия консулгариҳо ҳаст, консулгариҳои ҷумҳурӣ ва сафоратхонаҳо ҳаст, метавонанд ба ҳамон ҷо ҳам муроҷиат намоянд. хуб дар суҳбати мо чанд маротиба ишорат шуд ба ҳамин намояндагиҳои хадамоти муҳоҷират дар шаҳрҳои бузурги Русия. мехостам пурратар ҳамин мавзӯъро шарҳ диҳед ки дақиқан дар кадом шаҳрҳои Русия хадамот намояндагии худро дорад ва ин намояндагиҳо ба муҳоҷирон дар кадом масъалаҳо ёрӣ мерасонанд? чӣ хеле ки мо гуфтем намояндагиҳои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 4 шаҳрҳои бузурги Федератсияи Россия, шаҳри Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск ва Екатеринбург фаъолият менамоянд. бо оиди масъалаҳои чӣ хеле ки зикр кардед, бо оиди масъалаҳои напардохтани музди меҳнат ё ки ба ягон мушкилоти новобаста ҳуқуқӣ, новобаста мушкилотҳои гуногун метавонанд муроҷиат намоянд. новобаста ба тариқи хаттӣ ҳаст, шифоҳӣ ҳаст. дар масъалаи пайдо кардани ҷойи кор метавонад ин намояндагиҳо кӯмак расонад? бале кӯмак мерасонад, агар муроҷиат намоянд, муроҷиат кунанд, кӯмак мерасонад. чӣ хеле гуфтем, яъне ки дар тамоми самтҳо чӣ мушкиле ки муҳоҷир дорад метавонанд муроҷиат кунад бе ягон мамнуият. ягон монеа нест ки мушкила намебинем, ина намебинем. ягон мамнуият нест, метавонад муроҷиат кунад новобаста аз масъалаҳои гуногун буданаш. баъди он ки марзҳо баста шуданд бо сабаби паҳншавии бемории коронавирус, теъдоди зиёди муҳоҷирони меҳнатии тоҷик маҷбур шуданд ки ба ватан баргарданд ва аксари муҳоҷироне ки ба ватан баргаштанд имрӯз бекор ҳастанд, манбаи даромад надоранд. хадамот бо муҳоҷирони баргашта ягон робита дорад ё на онҳоро дастгирӣ мекунад аз ягон ҷиҳат? ташаккури зиёд. аз ҷониби вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои омода намудани заминаҳо ва ҷалб намудани
чунин муҳоҷирон ба шуғли фосилавӣ барнома қабул гардидааст. Аммо аз ҷониби хадамот, махсусан аз ҷониби хадамоти муҳоҷират чӣ чораҳо андешида мешавад? Хадамоти муҳоҷират ба ширкатҳое ки шаҳрвандони хориҷиро ба кор мегиранд иҷозатнома мегирад. Яъне пеш аз ин ки як ширкат як шаҳрванди хориҷиро ба кор қабул намояд, бояд аввал иҷозатномаи хадамоти муҳоҷират дошта бошад. Ва хадамоти муҳоҷират назди чунин ширкатҳо шарт мегузорад, яъне риояи талаботи 90/10. Агар як нафар шаҳрванди хориҷӣ чунин ширкат ҷалб намуд, вай бояд 9 нафари дигар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, хоб истиқоматкунандагони ҳамон маҳалле ки ширкат масалан ҷойгир аст, бояд ба кор ҷалб намоянд. Ва дар ин давра нишондиҳандаҳо хубанд. Дар давоми соли 2020 зиёда аз 35,000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ки аксарияташро муҳоҷирон ташкил медиҳанд, ҷиҳати риояи талаботи 90/10 ба кор фаро гирифта шуданд, аммо ҷойи кори худро пайдо карданд. аксари муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар гирифтани патент ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳо бисёр душворӣ мекашанд. шумо ба ин тоифаи муҳоҷирон чӣ маслиҳат медиҳед? Чӣ кор бояд кунанд? Мушкили асосии муҳоҷирони меҳнатӣ дар омода набудан ба муҳоҷирати меҳнатӣ мебошад ки ин надонистани қонуну қоидаҳои давлатӣ қабулкунанда мебошад. Агар чӣ хеле ки қаблан ҳамкори мо дарҷ карданд, дар назди хадамоти муҳоҷират айни замон 4 маркази машваратӣ ва омодагии пешсафари муҳоҷирони меҳнатӣ амал мекунад ки бевосита дар самти омодасозии муҳоҷирони меҳнатӣ барои муҳоҷирати меҳнатӣ фаъолият менамоянд. Аз рӯи надонистани тарзи ба қайдгирӣ ва гирифтани патент, муҳоҷирони меҳнатӣ ба хатогиҳо роҳ метиҳанд ки сабаби манъи вурудашон мегардад. طبق قانون عمل کننده فدراسیون روسیه هر یک شهروند خارجی که به فدراسیون روسیه وارد میشه باید در دام 7 شبانه روز خود را به قید گیرد. اما در اساس شرطنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان امتیاز داده شده است که این مهلت تا 15 روز دراز کرده شده است. اما برای گرفتن پتنت بعد به قید گرفتن وقتی بعد دریافت کردن فعالیت مهنتی برای فعالیت مهنتی نمودن منبع باید شهروندان جمهوری تاجیکستان پتنت گیرند. بسیار مجرم مهنتی که به فدراسیون روسیه وارد میشن و این قانون قاعده ها را نمیدونن، از روی همین به مشکلات دچار میگردن. خوب میشد که همینا اومده در مرکز مشورتی آماده شده ترتیب گرفتن و به قید گذاری خود را می‌آموختن و بعد سپس به مجرم مهنتی فرا گرفته میشد. خب تصور میکنیم که مهاجر این چیز را نمیدونست، رفت به روسیه و به مشکلات دچار شد. چیکار باید کند؟ در این حالت سامانه‌های خدمات مهاجرت از سامانه‌های نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل جمهوری تاجیکستان پیوسته است که میتونن به این سامانه‌ها مراجعت کنند. تلفن باوری هم هست، مراجعت کنند و حتما در این سمت به آنها یاری خواهیم رساند. تشکر. در اکثر شهرهای روسیه جمعیت‌های فرهنگی تاجیکان عمل میکنند. برنامه‌های شریکی دارید که در همکاری با این جمعیت‌ها عملی گردانیده شوند؟ در این سمت جمعیت‌هایی هست به مانند دیاسپوراهای شهروندان مقیمی جمهوری تاجیکستان که در حدود فدراسیون روسیه بود و باش میکنند و فعالیتی معین خود را دارند. آنها هم در سمت حمایت حقوق مهاجران مهنتی و دستگیری برای دریافت جای کار فعالیت مهنتی به آنها یاری خود را میرسانند. مشخصاً بگویید که خدمات مهاجرت وظیفه‌اش از چی عبارت است و در کدام سمت‌ها مخصوصاً در همین شب و روز در دوره پاندمی به مهاجران باز کمک می‌رساند؟ تشکر زیاد. خدمات مهاجرت هم با شهروندان جمهوری تاجیکستان که مقصدی مثلا مهاجرتن همکاری میکنن، هم با شهروندان خارجی که به جمهوری تاجیکستان برای مهاجرت میآیند. از جانب خدمات مهاجرت شهروندان خارجی که در جمهوری تاجیکستان همچون مهاجر به قید گرفته شدن و فعالیت مهنتی میبرند، اونا تحت نظارتند. خب در سمت کار با مهاجران وظیفه اساسی، وظیفه مهم و وظیفه نتیجه بخش خدمات مهاجرت آماده سازی مهاجران است. صاحب معلومات کردن، یعنی به آنها یاد دادن ترتیب بود و باش، به آنها آموزاندن مثلا به قیدگیری، به آنها آموزاندن به کجا مراجعت کردنشان هنگام سر زدن مشکلات از همین بابت است.
خب اکثر مهاجرانی که به وطن برگشتند امروز با بیقراری انتظار هستند که کی میتوانند مثلا دوباره به جایهای کاری خود برگردند، دوباره توانند که منبع رزق روزی پیدا کنند. شما چی گفته، چی وعده داده میتوانید، چی گفته میتوانید در این باره؟ چند قبل از جانب агентии бо кор таъминкунӣ дар хориҷаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 170 нафар муҳоҷирони меҳнатӣ сафарбар карда шуданд барои кор намудан дар Федератсияи Россия. این سفر گروهی بود. ин сафари гурӯҳӣ буд ва муҳоҷироне ҷалб гардиданд ки дорои тахассус буданд, хоб соҳиб касб буданд, забондон буданд ва ин чиз албатта ба ҳама маълум аз тариқи васоити ахбори умум ҳамагӣ шоҳиди ин ҳолат шудем ва айни замон дар бораи кушода шудани сарҳадот ягон маълумот нест ва ин берун аз ваколатҳои хадамоти муҳоҷират ҳаст. аммо шояд ба наздикӣ ҳолати сафарбар намудани гурӯҳи нави муҳоҷирон аз ҷониби вазорати меҳнат муҳайё гардад. خب در آخر شما همچون نمایندگانی خدمات مهاجرت و شخصانی که نیتی و مهاجرت مهنتی رفتن دارند مشخصا چی مصلحت ها میدید؟ تشکر زیاد. اگر اجازت باشد من کم طرف اضافه کنم. پیش از همه به شهروندان جمهوری تاجیکستان مراجعت کرده این رو گفتنی هستم که درهای خدمات مهاجرت چی دستگاه مرکزی که در شهر دوشنبه موجود است و چی در شهر و ناحیه‌های کشورمون در ولایت سوغد ختلان، در بدخشان درهای مودای باز هستند. از شهروندان خواهش کرده می شود که پیش از سفر مراجعت کنند، به سوالهای خود پاسخ گیرند و بعد می توانند با دل پر به کشور دلخواهشان سفر نمایند. بله درست قید کردید. ما خیلی که گفتن 4 مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی در شهر دوشنبه، شهر خوروغ، شهر باختر و خوجند مرکزهای مشورتی فعالیت می نمایند. تمام مهاجرانی که پیش از سفر می توانند به این مرکزها مراجعت نمایند و اویدی هم مسائل حقوقی و همه جانبه به سوالهای خود پاسخ گرفته می توانند. مرکزهای مشورتی نیز در این سمت کار و فعالیت کرده شدند. وابسته در این مسئله با مهاجران مهنتی چرا خواهش کردن از مهاجران مهنتی پیش از سفر به مهاجرت مهنتی حتما به مرکزهای مشورتی مراجعت کنند. یگان مانعی وجود ندارد در سمت هم کسب آموزی، هم زبان آموزی، هم گرفتن معلومات حقوقی دولت قبول کننده میتونن بیان مراجعت کنند. میتونه که با آنها جای معین ایران پیشنهاد نماییم که چی فعالیت ها رو در آنجا به انجام رسانیده مهاجرت به خطر کرده و نزد ولایت خود برگشته بیایم. خب در این مرکز ها مثلا وقتی مهاجران مراجعت میکنند خدمت رسانی به مهاجران رایگان است یا یک مبلغ معین باید پرداخت کنند؟ خدمت رسانی مرکزهای مشورتی در حدود جمهوری تاجیکستان همه پر رایگان بوده، یگان خدمت رسانی پیش بینی نشده است. خب مهاجرانی که میخواهند سطح تخصص کسبیت خود را بلند بردارند و با کورس‌هایی که برای کلانسالان تشکیل کرده است وزارت خدمات به فکر علاقه‌مندی دارد جلب کرده میشود، تحصیل اونها چگونه است؟ تحصیل اونها هم رایگان برای مانده شده است. برای کسب آموزی یعنی گرفتن کسبی علایده برای مهاجر مهنتی این هم در مرکز تعلیمی کلانسالان نزد وزارت مهنت مهاجرت و شغل جمهوری تاجیکستان برای مانده شده. این هم پر رایگان میشه. بعدی تحصیل در این کورس 3 ماه هستن به فکر من یا زیادتر است؟ 3 ماه 6 ماه 3 ماه 6 ماه است. با اونها چگونه حجت ها داده می شود و آیا در روسیه حجتی که اونها میگیرن اعتراف کرده می شود یا نه؟ از جانب مرکز تعلیم کلانسالان شهادتنامه اویدی اختصاصی معین داده می شود که تا حال در تجربه نیست که اعتراف نشده بشه. یعنی که جانب روسیه اعتراف میکنه. بله. خب از شهروندان کشور از مهاجران مهنتی خواهش داشتم که با اخباری که در هر گونه سامانه ها و سایت ها پهن می شود باور نکنند.
таҷриба нишон медиҳад, ки хабари дурӯғ, хабари фейк нисбат ба хабари ҳақиқат ба маротиб зудтар пахш мегардад ва намедонам барои чӣ бошад, ки аксаран ба ин Зудбовар аст. хабарҳо бовар мекунанд. Муҳоҷирон зиёд зудбоваранд ва аз ин ҳолат баъзан рӯзноманигорони дохили нохунак, баъзан блогерон истифода мебаранд ва ҳаррӯза хабарҳои дурӯғ паҳн мегарданд. маслиҳати аз ҳама муҳим он аст, ки вақте ба мушкилоте дучор гаштед, роҳафтода нашавед, Муроҷиат худро кунед. танҳо эҳсос накунед. Ҳарчанд шумо дар ватан набошед, ҳам ватан ҳамеша бо ёди шумо ҳаст. дар шаҳрҳои бузурги русия намояндагиҳои хадамоти муҳоҷирати тоҷикистон амал мекунанд. Шумо метавонед ба он марказҳо, ба сафоратхонаи тоҷикистон, ҳамчунин ба марказҳои фарҳангии тоҷикистон, ки дар русия ҳастанд, муроҷиат намоед ва дар ҳимояи ҳуқуқҳои худ аз онҳо кӯмак бипурсед. ба ҳамаи шумо тани сиҳат, хотири ҷамъ, хона ободиро таманно дорам. Саломат бошед.